Bugün bizim gimnaziyada bit mühim şara öte. Bütün Rəsəyin Başqurt dili həm ədəbiyyat oxutucuları siyazğa kilgən. Əydək onları qarşı alayıq. Hizgârına hoklanıp, qarab ultırdık. Şunun mak texnologiyalar bizim məktəblərdə də kullanıldığını əlbəttə. Hizgâ uğuşlarına tiləyim. Rəhmət. 21-ci Bulat balalarına hizgâ nindi tiləkləriniz, əydəxizləriniz var mı? Əvzim bulhundar, bütün məsələlərə də yeddi itib qarahundar. Бұл сараға бек зор үміттер бағлап келдік. Бұна Үфі қаласындағы мектептерде, гимназияларды қарап көребіз, һәм һеҙҙең мектептерге хәлдәрҙе үҙебеҙҙекеләр менән сағыштырып ҡарайбыҙ. Сездән бик зур өмөт көтәбеҙ. Сөнки телебеҙ яҙмышында ниндәйҙер матур үҙгәрештәр булыр тип уйлайбыҙ. Эшләүе миңә еңел, ләкин ҡайһы кешеләргә ауырыраҡ. Мин мәрйеннәр менән бала саҡтан ауылға 5 йәштән мин Бындай саралар күберәк үтһенене. Улар менән безнең телебезнең киләсәге бар. Гүзәл Юламанова, Идел Хөслуллин, Элина Юнусбаева, һинең гимназия каналы.